ngahore ibi ni ibiki bigiye kuba kuri Goma? Tuvuge yuko ariko byapanzwe cyangwa se bije bitunguranye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iganira na M23 mu Busuwisi ngapanga n'undi mugambo ukomeye cyane kuza kwigarurira Goma. Abazalendo, FARDC n'abambari babo babacangero bati olingate tugiye gufata uyu mujyi wa Goma tuyigarurire. Mbaza ngo barabigeraho gute? Ndakubwira deal zose bapanze ndetse n'icyo batekereje bagiye kugeraho cyangwa se biteguye gukora. Muze ducukumbure turebere hamwe biri kuvugwa noneho ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika ya Kongo. FARDC na Wazalendo baravuze ngo biyemeje kurwana kabone n'ubwo ibiganiro bikomeje kubera muri Swiss i Geneve mu Busuwisi. Turabigarukaho. Ni mugena none ari umukino wa diplomasi Kisekedi Kirumbo akomeje gukina. Uyu muramuzi yitwa James Swan. Ndakubwira icyo yaganiriye na Kisekedi Kirumbo, mubwiriye n'icyo ashinzwe n'umutego ukomeye cyane bateze 23. Babagabo nta rukundo bagira tu, urabimenya. Hanyuma ku rundi ruhande uyu yitwa Bwana Ibalanki. Niki yavuze? Niye gahunda afite? Uramenya byose uko zakabaye. Hanyuma uraza no gusobanukirwa cyane cyane umukino wo gufata Goma, uburyo Repubulika ya Kongo yawuteguye inguni nyinshi bagomba kunyuzamo ibikoresho bya gisirikari. Nyuma yuko tumaze gusobanukirwa neza icyo Mark Rubio yari yavuze cyongeye gushimangirwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe Afrika yitwa Mossad Barrose, waganiriye na Volker Turki bakagira ibyo baganira bifite ubure n'icyo bakindeye cya Goma ndetse nari M23. Ibi ngibi bintu bimbazaho neza, ndaza kwigusobanura neza uko byakabaye, uko bimeze kose uragiye tumimenya kamwe ku kandi. Hanyuma unyemereye tuze turebere hamwe ikiri kuvugwa ku bijyanye no gufata uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibijyanye n'urugamba rwo kutaka Repubulika ya Kongo. Reka tubigemo duhereye ruhande kamwe ku kandi ko biri kuvugwa, hanyuma kandi tuze turebe n'umusaruro waza kubaho kuri Kongo mu gihe yafashe umujyi wa Goma. Gusa iyo nkuru yaba ari inkuru mbi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ndakubwira impamvu. Ngende umungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze ngo tujyane ku musozo turamwe amakuru ari kuvugwa. Ngushimire cyane ko akanze sabone cyangwa subscribe kugira ngo twongeye twagura umuryango wacu nyuma yuko twahombye wa muryango mugari ko dufite open update nyuma kugambanirwa bakawuvana ku rubuga. Uyu mwanya reka nongeye nkubwire ni uri inshuti nziza ujye ubana natwe. Ikaze kuri mwese tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Tureke gutinda mu makorosi ahubwo dutangirire ahangaha ku bijyanye n'ibikuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru hari amakuru ari kwemeza yuko FARDC ndetse na Wazalendo bateguye ibikoresho byinshi bya gisirikari byaturutse muri Walikale bikaza byerekeza mu gice cya Mjenje na Mpeti, ariko binyuze mu gice cya Limanji. Gahunda ari ukurangiza position za M23. Mu gihe mu minsi ishize FARDC na Wazalendo bari bemeje neza ko ahari M23 batangiye kuyisubiza kandi bari kugenda bayivana mu nzira, basa naho bari kwishimira cyane cyane icyerekezo barimo aho bageze n'uburyo yatangiye kwishimira insinzi imbere ya M23 bayikina ku mubyimba, bavuga yuko byange bikunde akarere kose 23 genzura kagiye gusura mu maboko ya FARDC. Ubu n'uyu munsi nicyo barimo kuvuga, bari kwishimira cyane cyane ko bamo 23 bagiye kwizenguruka bakayigabaho igitero gikomeye cyane bafatanije n'abacancuro ariko n'abasikari b'Ababiligi. Uyu mupango wapanzwe neza tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2026. Inama yabereye Ikisangani ndetse ikongera kunoganyirizwa mu gace ka Walikale hafi y'indege cya Kigoma, nyuma ko ari ibikoresho byaturutse Kisangani bikaza muri Kigoma bashaka kubyambukanya ngo abijyane mu cyerekezo cya Kivu y'Amajyaruguru nyine uturutse muri Walikale werekeza mu gice cy'Uburasirazuba. Ubwo nuvuga ngo uva muri Walikale unyura mu gice cya Rutoboho, ubwo ninza yo rwagati mu ishyamba, ariko umuhanda mukuru ukaca muri Limanji ukazamuka Pinga, ari naho nyirizina bari bararunze ibikoresho bongeyemo ibindi ibikoresho byuke kwa birunzemo. Igihe 23 ifite gahunda gushaka guhatera. Aha rero ngo n'uyu munsi afite gahunda yo gutera bakigiza inyuma M23 bayivanye muri Kivu y'Amajyaruguru bakagenda bayimanura mpaka bageze mu mujyi wa Goma. Ibi baretse gato ndaza kugenda bikwereka kuri tele ndetse n'ibyagaragaye, ahubwo tumanze turebere hangaha ibi ngibi ku cyari byo bikuvugwa cyane mu itangazamakuru. Nzi ko wahuye nabyo rimwe cyangwa se kabiri mu itangazamakuru rimwe cyangwa se kuri rezo sosiyo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi ariho hose. Ibi ngibi uko byagenda kose wahuye nabyo bivugwa cyane yuko hari gahunda FARDC yarangije kugaragaza ko ifite
nibyo hari ibiganiro bikomeje kubera i Geneva mu Busuwisi, ibiganiro byavuye i Doha muri Qatar kipimukira mu Busuwisi, aho leta ya Kongo na M23 yo kuganira ku buryo bwo guhagarika imirwano. Gusa imirwano yabereye ejo muri Kalehe yavuyemo urunturuntu. M23 bikomeje gutangazwa yuko yambuwe imidugudu 3, noneho Bazalendo batangiye kwinjiza abasikari babo mu myanya itandukanye ishobora kugira mu gice cyegera ikiyaga cya Kivu, ndetse bakaba banazamuka bagatera Minova. Buretse ku munsi w'ejo numvishe iby'imirwano yavuzwe mu gice cya Minova, uravuze ngo narabyumvise. Numvishe urusaku rw'imbunda rwavugijwe muri Minova, uti narabyumvise. Niki cyayi cyabaye? Hari itsinda ry'abasikari ba Wazalendo bari hagati ya 85 na 90 nkuko amakuru atuka muri Kongo byemeza, baturutse mu nzira imwe n'abateye muri za Chamombombo ndetse na Matanda agace bagabye igitero ku munsi w'ejo muri cyakerekezo cya Kalehe, maze bazamuka basa n'abarombereje berekeza mu gice cy'uburasirazuba, nuvuga ngo bagana neza muri Minova, maze batangira kuratsa kuri position ya 23 iri ku musozi wegamiye Minova. Niho amasasu atagiye kumvikana. Abaturage bagaragaye bumvikanye bavuga yuko amasasu bayumvishe arenga imibande ndetse n'imihana y'abaturage. Urwo rusaku kandi nanone rwongeye kuvugwa cyane agana ku isa 8 n'igice, ubwo abasirikari ba M23 bajyagizaga kurinda bikomeye cyane position yabo no kurinda Minova ngo abaturage barimo badahura n'ivyago biremereye, ahubwo niba bishoboka FARDC bayitumure, bayirukanse, bayirenze agace, bayambukana imigezi n'ibibaya, bayisubize inyuma. Ku rundi ruhande abarwanyi ba FARDC bari bamaze iminsi bari munsi y'agace ka, reka mvuga agace gamenyerewe cyane nakabereye imirwano ku munsi mu minsi ishize, ni muri Rubaya. Urabyibutse ko abasikari benshi ba FARDC bagiye muri Rubaya, ariko mu nguni ya Rubaya munsi yaho uva mu gice cya Kinigi habuzwa abasikari benshi ba FARDC ari baje, gahunda bari bafite ko bajya gufata bambiro. Ntabwo bose basubiye inyuma nkuko nayo 23 bwayo yibyemeje, igihe acha gufata inzigana muri Hombo igakumirwa n'abazalendo ba FARDC bari muri izo nzira. Aba rero ni bamwe muri batangiye gutanga umusada kuri bagenzi babaturutse muri iyo nzira y'epfo hejuru ya Nyabantu, batangiye kurasa kuri Minova. Niho M23 ise yirwanaho, ariko n'uyu mwanya tuvugana ntago ibintu biracayuka neza, ntibamenyekana neza niba M23 ishobora kuba ifite ubushobozi bwo kurinda hariya hantu mu buryo bugaragara, ku buryo ibyabaye muri Kalehe ati ibyo bigiye kuhabera. Ibyo muri Kalehe reka gusubiriremo. Ibyo muri Kalehe nuko Bukalehe imidugudu nk'itatu igenzurwa byuzuye na Wazalendo na FARDC. Gusa ayo makuru naho ku ruhande rwa FARDC ubwayo, kari ku ruhande rwa M23 nubwo nyakoresheje nk'uwemeza, kuko M23 ntigeze itangazo rigaragaza ko batayambuye ako gace. Nyuma y'itangazo ryatangajwe n'abazalendo bavuga ko twe duce imihana cyangwa se lokalite eshatu zose bavanyemo M23, nta tangazo nerimwe rivuguruza FARDC ryigeze ishyirwa hanze na M23. Kabiri, M23 nayo ntabwo yahakanye ko nta mirwano yabereye, yarabyemeje kandi ivuga ko yagabwe igitero na Wazalendo na FARDC. Bisa neza n'ibyo FARDC yari yatangaje Gishihe, Matanda ndetse n'agace ka Lorombombo. Ahangaha hose byavuzwe neza ko M23 bayivanyemo bakayigeza inyuma, igasa n'imanuka yerekeza mu gice kigana Katana. Abahazi neza abandi bazamuka basa nafata inzana none ijya Minova, ariko ku muhanda wegamiye ku kiyaga cya Kivu. Bivuze neza reko abarwanyi ba Wazalendo bafite uburyo ari kugenzura turiya duce kashobora gutera ikibazo gikomeye. Ibyo nimbivaho nuko nyikomeje gukurikirana kamwe ku kandi, ahubwo rugamba rwo muri ako gace ruraza kugera. Gusa ntujye ngo tubivuyeho bya nyabyo, ahubwo mukaye tugiye kuza kubibuza nk'inkuru gufata umujyi wa Goma yatangiye nanone kumvikana n'umupangu Kinshasa ifite. Umupangu wa nyawo Kinshasa yagaragaje ko ifite ukwigarurira umujyi wa Goma ndetse no kugera kugenzura nyuma y'igihe kinini batakaje umujyi wa Goma nyirizina. Gusa mbere kongera kuri iyi nkuru, reka tubanze tubisasire n'izi nkuru za diplomasi za Tshisekedi. Nubundi Tshisekedi Chilombo diplomasi yose yakinnye cyangwa se arimo gukora ishingiye ku bintu bitatu. Icya mbere no kwambura M23 ibice byose byo muri Kongo bagasubizaho ubutegetsi bwabo. Icya kabiri no kuvana byibura M23 mu mujyi mukuru wa Kivu Amajyaruguru ari we Goma, nicyo wekinde cyagoma kigafungurwa kuko ari byo byakorera FARDC kongera kurinda kano karere kurasa zo ga Kongo mu buryo bwuzuye. Ibyo kanajyana no kuvuga ko
Congo iyo ushaka kurwanya icyitwa southernization cyangwa se balkanization, gucamo igihugu cya Congo mwo ibice bibiri, icyo cy'Iburasirazuba kikigenga ukwacyo. Rero Congo irwana iyo nkundura kugira bitazigera bigerwaho na rimwe. Ikindi rero nyamukuru ni ukwikiza u Rwanda cyangwa se guhangana n'igihugu cy'u Rwanda bashinja ko aricyo cyabateye ku butaka bw'igihugu cyabo. Niyo mpamvu rero Tshisekedi Tshilombo akora diplomasi ikomeye cyane yo gutuma habaho uburyo bwo guhangana n'ibi bibazo. Mr James Swan ni umunyamerika, ubu niwe uhagarariye MONUSCO ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yaje Kinshasa ahura na Madame Therese Wagner Kayikwamba, ariko kandi nanone ahura na Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Congo. Perezida Tshilombo na Swan bahuriye muri presidence i Kinshasa maze bagirana ikiganiro cyaje kwibanda ku ngingo zitandukanye. Mbere gato ko ngira ibyo mbivuga mu bigusobanurira, reka tumva amagambo yanditswe ku rukuta rwa X rwa perezida Tshisekedi Tshilombo babyivugira iby'ubuhuza cyangwa se ibyo guhura kwe na bwana Swan. Bagize bati: mu nama yibanze hagati ya perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshilombo n'intumwa yihariye nshya y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Congo akaba n'umuyobozi wa MONUSCO bwana James Swan, ibiganiro byabo byibanze cyane cyane kwishyirwa mu bikorwa by'inshingano nshya MONUSCO yahawe n'inama ishinzwe umutekano UN Security Council UNESCO, hakurikijwe umwanzuro wa 2808 n'inshingano z'imikorere zikomoka ku mwanzuro wa 2773. Nyine ni ingingo ya 2773. Iyi myanzuro ibiri itegeka MONUSCO gutanga inkunga y'imikorere kugira ngo uburyo bwo kugenzura no guhagarika intambara bugende neza mu buryo bwemeranirijwe i Washington ndetse na Doha, kugira ngo hashyirweho ubutegetsi bwa leta mu karere kose no gusenya ubutegetsi bwose butemewe n'amategeko mu turere twigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda. Amagambo mvuze nyakotinzi nyavanye kuri ex presidence ya Congo. Bivuze ko bemeza ko kuri ubu butumwa Tshisekedi Tshilombo yashyize hanze agaragaza ko yahuye na Mr James Swan, n'ubutumwa bugaragaza ko uyu muhuro wabo ugamije ibintu bitatu by'ingenzi. Ndagira ngo ubitega amatwi nkuko ubwabo babyivugiye. Bavuze ibintu bitatu by'ingenzi. Yavuzemo gushyira mu bikorwa umwanzuro 2808. Uwo mwanzuro uvuga iki? Uyu mwanzuro wemerera MONUSCO guhangana n'imitwe yose y'inyeshyamba ibangikanye cyangwa se ihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa idatanga amahoro. Ubwo iyo mitwe irimo Codeco, ADF, imitwe nka CRP ya Thomas Lubanga bashinzwe gukorana na M23, harimo M23, M23 twirwaneho n'indi mitwe yose yitwara gisirikari mu gihe yabikomeje kurwana ibangamira umutekano wa Congo. Uyu mwanzuro wemerera MONUSCO kurwana n'iyi mitwe. Kabiri, uyu mwanzuro 2808 wemerera MONUSCO nanone kujya hagati ya M23 buryo buri direct hagati ya M23 na leta ya Congo. Kurya M23 ikoze kosa ikarasa kuri Congo, icyo gihe MONUSCO ibishatse nayo yitisubiza kurande rwa M23 cyo bita gukurikirana ceasefire, guhagarika imirwano. Gusa byose bigashingira ku mwanzuro 2773. Uyu ni umwanzuro twitse kuri 23 Olingate ujyange cyangwa se uzemere. Uti gute? Ni umwanzuro utegeka, nta gusaba, utegeka M23 kuva mu bice byose igenzura kugira ngo ubutegetsi bwa leta bugaruke. Nubwo harimo Dr. uvugira umutwari 23 Oscar Barinda, nubwo yavuze ko na M23 ari umurongo wa politiki cyangwa se ubutegetsi bwa leta, ntago bemewe, ahubwo avuga ko ari ubutegetsi butemewe n'amategeko ubwashyizweho n'ingabo z'u Rwanda. Rero hariho gahunda yo kuvana izo ngabo z'M23 mu bice byose zigenzura agaruka ubutegetsi bwa leta ya Congo, kandi M23 bakivana mu bindi bice byose bisigaye. Hari ikintu kimwe bamwe batangiye gusesengura bahereyeho, bavuga ko M23 ibingibi yabyemeye, yabonye ko nta bundi buryo yabigenza, hiteye hejuru bayikubita ngo bayigenje mu mwaka wa 2013, kandi ubwo bushobozi nyine byange bikonde MONUSCO bufite tu. Tuvuze ngo M23 irakomeye, shuwa irakomeye kuri FARDC, ariko isi yose yagurukiye M23, ntago natekereza ko M23 yatsindiye intambara. Nibyo M23 bayivutagura. Kubw'ivyo rero bamwe bashimangiye cyane ko M23 yatangiye kwemera ko
aya mahame ya 2808 na 2773 bigomba gushyirwa mu bikorwa. Gusa nabo hagiye hari ibyo bagomba guhabwa. Mu minsi ishize mwabonye abasirikari bamwe baye 23 bavuye kumwe muri Lubero. Reka ariho duhera. Lubero bavuyeyo hahita hagaruka ubutegetsi bwa leta ya Kongo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nubwo 23 so itangazwa ko ari guhindagura abasirikari, ariko ntago wahindura abasirikari ngo abawe ngo maze abundi baze mu mwanya wawe. Ubwo ariko nabyo byakitwa guhindura abasirikari. Koko waba uvanyemo A ugashyiramo B. Ibyo nibyo byabaye muri Lubero. Kandi FARDC yise yagira igaragaza ko irimo kuhagenzura. Icyakora nubwo bagiye gutera hepfo n'undi bagakocorana, ariko agace ka centre ya Lubero ibice byegereye Kipese hose yagenzwa na FARDC kuri ubu ngubu. Bamwe bavuga ko bwari uburyo M23 iri gushyira mu bikorwa uko ari siko yegereje gusubira ku meza y'ibiganiro biyitegeka ko mu bice byose igenzura, kugaragaza ko ari ibyo yashyize mu bikorwa, hanyuma agasaba leta ya Kongo no kwemera gushyira mu bikorwa ibyo yasabwe birimo no gusenya FDLR. Gusa ibi ngibi bikagaragaza neza ko M23 mu buryo umwe cyangwa se ubundi gukomeza kurira muri Kongo bisa n'ibiri kugorana, kuko amahanga ntabwo ayishyigikiye. Komeza kurwana na leta ya Kinshasa bisa n'ibigoranye, ndetse ushobora kutangira kubamo n'abandi bantu baza kurwana noneho byemeye n'amategeko mpuzamahanga. Rero M23 iyo n'ingingo ikomeye cyane yashyizwe muri uyu mwanzo 2808 na 2773 biyitegeka ku bice byose igenzura. Ikindi rero Kisekedi Chilombo na bwana Mr James Swan baganiriyeho n'uburyo bwa conjunction bufatanye bw'igisirikare cya FARDC ndetse na MONUSCO. Abantu bundi wike ko bari basanzwe bafatanije muri Goma mu cyiswe Operation Springbok uri no mujyi wa Goma na Sake ngidafatwa na 23, ndavuga mu mwaka wa 25 na mbere yaho. Gusa byaje kuwagwa n'abintu mutwe bafatana ibyo bice. Kuri ubu rero bari kongera kunoza inshingano n'uburyo bwo gukorana, aho byatangiye MONUSCO yitoreza abasirikari bazajya bakorana nayo mu bikorwa bya gisirikare. Ntago ari abatojwe na FARDC bazajya bakorana na MONUSCO. Abasirikari batojwe n'aba MONUSCO nibo byemejwe ko bagomba kujya bafatanya na MONUSCO mijyanye no kugarura amahoro ndetse n'umutekano. Ibi rero nanone bikongera kugaragaza neza cyane ko harimo akagambane kuri 23. None se uyu ni umunyamerika Swan. Amerika hari ahantu yabihuriye n'intambara yo muri Kongo n'uburyo gufatanya na leta ya Kongo guhangana na 23 mwibanga mu gihe bari no kubiganira. Buretse mbikwereka nje nawe tuzakanye yuko muri Swiss i Geneve hari kubera inama cyangwa umuhuro ruguza 23 n'uruhande rwa leta ya Kongo. Ibyo no doubt tubizakanye neza. Yitwa Mossad Barros, ni intumwa Leta Zunze Amerika muri kano karere ka Afurika. Yaganiriye na Volker Turk. Volker Turk ni umunyamabanga wa Leta Zunze, n'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye, ni komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye, cyane ukurikirana ibikorwa bikorerwa mu bihugu bitandukanye. Baganiriye iki? Aka turebe iyo ni kuri X ya bwana Mossad Barros icyo baganiriye kiriherera. Ikiganiro cyagutse kandi cyuzuye ejo i Geneve na Volker Turk, komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu, kuri Kongo n'u Rwanda, Sudani n'ibindi bibazo by'ingenzi by'uburenganzira bwa muntu. Ngibyo byo baganiriyeho. Baganiriye kuri Kongo, kurenganzira bwa muntu muri Kongo, u Rwanda, Sudani. Twaganiriye ku mpamvu zihutirwa zo guteza imbere ibikorwa byo kugabanya ihungabana muri Kongo no gushyigikira amahoro y'ubugiraneza muri Sudani, amahoro cyangwa se n'ubugiraneza muri Sudani. Mu gihe tunaganira ku ngaruka rusange z'ibibazo mu karere. Wait, nimba witegereza neza, reba iyi nteruro ahangaha. Twaganiriye ku mpamvu zihutirwa zo guteza imbere ibikorwa byo kugabanya ibihungabana muri Kongo. Kugabanya ihungabana muri Kongo bavuga ko ari ritera banyamerika. Amerika ivuga ko ari ritera igihungabana, uravuze ngo bavuga ko ari u Rwanda na 23. Nicyo gisubizo niko akunze kubivuga. Kongo nekemeze ko ariko bimeze, nubwo 23 n'u Rwanda bavuga ko ari Kongo, ngo nyine babamo kwitana ba mwana. Hirya gato arakomeza agira ati Mossad Barros, nakiriye uburyo ibiro by'umuryango w'abibumbye biharanira uburenganzira bwa muntu bikomeje kujyana uruhare rwabyo rukomeye mu gukurikirana, gutanga raporo no guteza imbere inshingano. Biracyari ngombwa kugira ngo abakoze ubugome baburyozwe, kandi ko imbaraga zose zitanga umusanzu mu gutuma habaho amahoro arambye, ituze no kurinda abasivili. Amagambo ya Mossad Barros
nimba wumvishe hari ibintu bitatu avuzemo bikomeye. Avuze yuko baganiye ku bijyanye no kuryoza abakoze ibyaha muri Congo bakayibaryoza. Kabiri, gutanga imbaraga nk'umusanzu wo kugarura amahoro arambye muri Congo. Ikindi ni ukurinda abasivili babarinda abandi. Ukurikije ibikorwa cyangwa se ayo magambo Volker Turk na Mossad baganiriye, nibyo Tshisekedi Tshilombo na Mr James Swan baganiriye, ntago bitandukanye. Ahubwo ni igihe cyo kwagitivatinga cyangwa se gushyira mu bikorwa inshingano ya MONUSCO yo kujya hagati na M23 na leta ya Congo, kandi ushobora kurangira biguye nabi M23. Ari nacyo M23 yakunze kuvuga ngo banze kureba ingaruka ziterwa n'ibitero bya Congo ku baturage b'inzakarengane muri Congo, bakomeza gushigikira abicanyi mu gihe M23 akomeza gutanga impuruza ku muryango mpuzamahanga. Gusa bisa naho Leta Zunze za Amerika n'imiryango hari ibiti bashyira mu matwi kugira batumva ibyo birego kubera inyungu bafite muri Congo. Nge nabyo tubiziranye ko muri Congo Amerika yashatse inyungu z'amabuye y'agaciro. Kuri ubu rero hari umugambi ukomeye cyane Leta Zunze za Amerika n'umuryango w'abibumbye nabo basigaye bayoboye. Uburetse nkubwira kandi Leta Zunze za Amerika nizo yoboye umuryango w'abibumbye mu buryo wavuga ko ari 100%, ijana ku ijana. Oya, bwa mbere umugore wa Donald Trump, Melania Trump, niwe uyoboye agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, UN Security Council. Ubwo nuvuga ngo presidence yako kanama na Amerika igafite mu biganza, nitoresha imyanzuro niyo ibifite mu biganza. Kabiri, nubwo nyine wenda amatora hazamo za veto z'ibihugu bikomeye, MONUSCO yo muri Congo uyobowe na Leta Zunze za Amerika, Mr James Swan ni umunyamerika. Ibyo ngibyo nta kintu wumvamo. Mu gihe Amerika mutavuga rumwe, awanda niba bashobora kugufasha cyangwa se bashobora kukurwanya. Hanyuma ndagira ngo wite cyane kuri iyi ngingo nanone yavuze kurinda abasivili. Hari nawe yabyise ngo kuzana ibikorwa by'ubutabazi ubugira neza. Bavuze muri Sudani ariko no muri Congo birakomeje. Ni nabyo byagiye kuganirizwa cyangwa se biri kuganirwa hagati ya 23 na leta ya Congo mu Busuwisi i Geneva, kandi bari kubyitaho kubera impamvu nyinshi. Gusa ibuka cyane ko abazanye uyu mwanzuro 2808 nabo ingingo nyamukuru bashakaga kwari ugufata ikibuga cy'indege cya Goma. Sinzi mba waravyibagiwe. Barugara ikibuga cy'indege cya Goma ngari bo bakigenzura. Yego. Ndavuga ko ari Abafaransa bayogiyemo inama n'Ababirigi. No bazanye uriya mwanzuro bawuteguye neza. Boze mu muryango w'abibumbye umwanzuro wawe uratorwa uranemezwa. Uzi icyo uvuga nuko ibikorwa by'ubutabazi bigomba kwemerwa kugera hariho hose, kandi mu gihe ingabo za MONUSCO zemeje gufasha leta ya Congo mu gihe kingana n'umwaka. What? None mu bijyanye no kuzana ibikorwa by'ubutabazi, ikivugwa cyane ni ukwigarurira mu kibuga cy'indege cya Goma. Mbere ko ibyo mbigeraho, Congo no kurande rwayo kagaragaza ko ifite ubushake gufata umujyi wa Goma. Ibi nibyo byakomeje gucangaranya M23 kugeza ku rwego igiye natinza ibyo ko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Dore impamvu. Ese Congo birashoboka ko yafata ikibuga cy'indege cya Goma? Ni ikibazo nge nawe twakibaza. Gufata umujyi wa Goma n'ikibuga cy'indege cya Goma muri kino gihe birashoboka kuri Congo? Wakibaza ntiyakibaza, ahubwo twagishakira n'igisubizo. Ndagira ngo witegereze ahangaha ni ku kibuga cy'indege cya Goma, uri kubona ko gafresh. Aho ngaho ni ku kibuga cy'indege cya Goma. Uva ku kibuga cy'indege cya Goma ugana mu gice cy'uburengerazuba, ugaca mu gace kazwi nka Keshero, ugakomeza ukagera muri za Bambiro, Sake, ugakomeza mu bindi bice. Uyu mujyi wa Goma wose uri controlled by M23, M23, ndetse n'ico bikeya bya ruguru y'umujyi wa Goma ngo muri teritwari ya Masisi, Rutshuru ndetse na Nyiragongo. Si binini ni bitoya kuko ari ibice birimo rwagati bigenzurwa na Wazalendo, cyane nko kwishyamba rya Nyiragongo hafi y'agace ka Rusayo na Rutoke, ndetse no mu gice cyo hino wegera muri parike ya Virunga naho akaba ari mwe Wazalendo. Gusa mujyi wa Goma amahoro ni yose ko 23 yagenzura, ariko itakuri ibingibi. Axe M23 ihanganye nazo zisatira umujyi wa Goma ni axe rutwitse, ni axe cyase ni mirongo ushobora kuvamo intambara yeruye, kuko yanasiga M23 icunze nabi umujyi wa Goma iwutakaje burundu. Utise gute? Urebye nko ku gice gituruka muri Walikare, ndavuga uvuye muri Walikare ugaca mu gice cya Mayuwano aganepfo, cyangwa ugaca ruguru uvuye Walikare ugaca mu gice cya Kazinga, gace bakunze kurwanamo cyane, na ugakomeza ukasa nkwerekeza mu gice cya Kinigi. Ubwo nuvuga ngo uvuye mu Miyanga ufashe inzira iryo shyamba ryose ufashe Kinigi,
uhita ugera mu gace, ako gace ubona gasa n'umweru, ahangaha ni muri Rubaya, urayifashe. Kandi mwabonye ko iyi front line cyangwa se abasirikari basa naho kuko abari guturuka mu gice cy'uburengerazuba bahanze amaso kiriya gice cya Rubaya, banagaragaje ko ibyo bintu bishoboka. So byibuka ni naho Lieutenant Colonel Wiringoma yapfiriye. Rero kwa afite uyu mugambi wo kuzana izo mbaraga bakazigeza muri ako gace, bituma M23 idatuza, ivuga ko FARDC iramutse ikoze mu mbarutso ikabona n'imbaraga ziri inyuma nyinshi nk'Abafaransa, Ababiligi ndetse n'Abacanshuro, bishoboka cyane ko babatesha umutwe muri karere kugeza basunikiye hafi kugera muri Zabambiro na Sake, kandi bashaka gufata umujyi wa Goma. Aha niho hanavuye bya bitero byagabwe ku kibuga byagabwe i Goma bigahitana wa Mufaransa kazi. Ibi rero bikaba biteye ikibazo. Ntabwo ariyo axe yonyine iteye ikibazo ya 23. Axe iturutse kuri Hombo ni axe mbi cyane. Uva Walikale umanuka mu nzira za Yeseyiza ukapunuka mpaka ugera muri Hombo. Hombo wavuga ko ari nko ku mupaka uhuza Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo. Teritwari ya Walikale na teritwari ya Kale. Uvuye muri karere rero kuri hariya muri Hombo aho ngaho hava imirongo ibiri y'abasekari, axe ebyiri. Bamwe bamanuka bakagera mu gice cya Mbayo, ubwo wegera ikibuga cy'indege cya Kavumu, abandi bakanyura ruguru gato ya Mai Mbarata, bakajya munsi gato ya Kilambo, bagafata agace ka Biriko nabo bakagenzura, bashaka gutera Katuhunda na Mifoti kugira ngo berekeze muri Minova. Wibuke ko Lanfol FARDC yatanze kuri bagenzi babo baturutse pfo muri Kale, nundi yaje munsi ya Numbi bagatera muri Minova ku munsi w'ejo. Ibyo nari kubwiyeho. Rero kuba hari abasikiri bari hariya muri Hombo kandi benshi, M23 bizi neza ko baje gufata iyi nzira bagatera berekeza ku kiyaga cya Kivu, bagafunga umuhora cyangwa se umuhanda uturuka ruguru muri Minova ujya muri Kivu Amajyepfo, ngo nukuza Lanfol yabepfo cyangwa se yava ruguru ku buryo bwuzuye, bakaba nateka imbunda muri kira gace ikarasa mu kiyaga cya Kivu, cyangwa se Lonsha yarasa mu mujyi wa Goma ihagaze muri kira gace ka Makengere cyangwa se Kalungu. Ibyo byose barabisuzuma. Hanyuma hakabaho nabandi, hariho indi axe iri ruguru nakubwiye mu kanya hariya muri Nyiragongo hafi ya gace ka Rusayo, Rutoke, winja mu mujyi wa Goma. Ubwo kongeho na axe yo hino muri parike y'igihugu ya Virunga munsi ya Rucuru. Abantu nabo bajya batera udutero ushuma ku mujyi wa Goma, ndetse mu minsi ishize mwabonye ko bizabereyemo indani mu mujyi wa Goma, indani rwose hafi ya Keshero. Imirwano yabereye mwarayimenye twanayikubwiye. Aba rero nabo bakaba bakomeza gutera ubwoba bikomeye umujyi wa Goma ko bashobora kuwataka. Hanyuma hakaba izindi mbaraga ziza zigatera noneho ibisasu bya nyabyo muri ako karere, bikongera bikagaragara neza cyane ko izindi mbaraga zishobora kuba zishaka kuva mu gice cya Bushushu na Bukumbi zikazamuka zigatera mu bice bya Minova, ari naho M23 n'ibisasu ikarasiyo baturuka, ntabwo dushobora kubemerera. Uhuje neza ibyo byose bigaragaza neza ko FARDC nayo ubwayo M23 baribwira ngo mwemere muganire, ingabo za leta zize mu mujyi wa Goma n'ibice byose mugenzura ku mahoro. Ubwo nyine cyane cyane bareba umujyi nk'uyu nguyu, kuko ni mutemera FARDC mureba hano ihagaze icanye ku maso irabazira. Nubwo M23 nivuga ngo tucanye ku maso dushaka kuza muri mu gice cya Kisangani n'ahandi, ariko kurikiranye izi access zose FARDC bahagaze kandi barimo koreraho, hitubona neza ninde waba ufite opportunity nyinshi aramutse afite imbaraga, kuko kugeza izo opportunity nta mbaraga nabyo ni ikindi zo kuba yagira icyo ageraho ugereranyije n'undi. Aha rero bikanagaragaza abari nyuma FARDC, ari nabyo ushobora gutuma M23 hari ibyo yemera mu biganiro, nuko kwemeza ko yakemera byose nabwo bwabyo biragoye. Ariko wakurikiza ibintu tumaze iminsi tubona kuri za access zose nagerageje gushushanya imbere yawe, ukabona neza ko byanga bikunde hari ikintu nk'igitutu cy'imbaraga gishyirwa kuri 23. Hanyuma bikajya no muri diplomasi. Muri diplomasi Abafaransa bagafata ijambo, Abanyamerika bagafata ijambo, kandi bose bakagaragaza ko bari kurwanya M23, ibyo kurwana batari kuzumva, bashaka ko ihagarika imirwano. Muri make bifuza ko leta ya Kongo igenzura ibice byose. Ibi rero byose bigaragaza ko M23 bashaka kuyambura umujyi wa Goma. Rero kujyanye n'ibigano by'Ideneve mu Suisse yabyo byari ibyadowa, ho ntagari ko biri kuza. Biri kuza mu rwego rwo gutanga ubutabazi ku basivili ndetse no gufasha nyine abaturage kubona ibyo bakeneye byemejwe gutanga n'ibihugu z'Iburayi. Akihugu by'Iburayi umenye ngo ntaga inshuti z'igihugu
cy'u Rwanda, ntabwo ari inshuti za M23, ni inshuti za Kongo, kuko ibihugu by'i Burayi ubuyobozi bwabyo buba i Brussels mu Bubiligi, nge nawe tubiziranyeho neza. Aho rero n'ubundi hari icyo bivuze gikomeye. Hanyuma rero ibi bikaba bishobora gutuma M23 bayikoreraga akagunya bikarangira bayambuye ikibuga cy'indege cya Goma, byitwikiriye gutanga umusada. Nubwo nayo bwayo hari icyo biri kugaragaza nk'icyizere, ariko gutanga icyizere ku bantu batagufitiye icyizere, nawo n'undi mubare umuntu atapfa kwemeza ko wagwa neza abawukoze. Tugaruke kuri runo ruhande rero. Gusa M23 ni kubona abandi bantu barakari ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyitwa Claude Ibalanki, aya n'amagambo yanditse kuri X, yagize ati: Claude Ibalanki, icyamutiye kuvuga amagambo nicyo benshi bari kwibaza, ninde wavuze ko bashyinguye imperuka, ahubwo bateye urubuto mu butaka ikanguka n'ubu ngubu, nta kintu cyaremwe, nta kintu cyatakaye, byose birahinduka. Ukurikira amagambo ya Claude Ibalanki, asa naho hari ikintu gikomeye cyane ashatse kuvuga ku butegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo. Utigiki Ibalanki, uyu nguyu yabaye mu butegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo kandi barakoranye. Icyakora aza kwitandukanya nabwo ubwo matora y'ubushize y'abadepite ng'ibintu bitagenze neza, aho ishyaka rya UDPS isa nk'irigarura imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Wakabona ko habaye mu buriganya, ndetse kuva icyo gihe ishaza rikavuka mu maso ye na Tshisekedi, bakareba na inzoka n'igikeri. Uyu mugabo yise yigira muri M23. Uyu munsi ni umwe mu ntumwa za M23 i Geneva mu Suisse. Kandi bivuze iki? Bivuze ko ari imbaraga ya diplomasi M23 yabonye, ushobora gutuma muri diplomasi ari ukuntu M23 yongera kuzana izindi ngingo, ushobora gutuma yumvwa none kuruta uko yumvwaga mbere. N'ubwigano byo muri Geneva bitari byarangira, dutegereje kumenya ngo mbese intumwa za M23 zagitwayemo ziti. Ese niki zavuze abantu benshi batari biteze? Niki zagaragaje muri uno butumwa abantu benshi batari bigeze bumva na mbere? Imuzindi ntumwa M23 yoherezaga uyu munsi byavugwa yuko noneho ari iki kindi kidasanzwe kiri muri bino biganiro kitigeze kibaho mbere. Ubwo bivuze ngo nge natwe twakomeza dutegereze mu masaha ari imbere n'iminsi iri imbere icyo biduhakiye. Ikosa rimwe wakora kutabana natwe cyangwa se kwirengagiza ukanda subscribe, ikindi kandi no gusangiza abandi batubuze ku murongo bitewe n'uko urubuga rwacu rutakigaragara, kugira batubone wabijyamo uruhare, ukanda like, ushyiraho na comment. Ibyo bifasha kugira ngo tugire aho tugera. Uri inshuti nziza, komeza kugubwa neza. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana wanzwe ni uko. Ndabashimiye, mugubwe neza. Imana ibarinde. Amahoro. Ndumugu wa Kamanzi. U Rwanda. Shalom.